E pea ona Saunoatu le afionga Kristine CEO ia hoe. Taufu Montenegro ia whapena fo i on fia le nganga e wha sisila wha lawi lo atu. Ia au le nganga whaftai a ia fo i le tua. Ia ona o le lima taina o ngā luenga uma e misi o tamwhainga ne company. Ua te le nei tatia o mawhai o na ausia. Ia ona o le whatasi mai o le nganga le ni. Ia misi ai o ni msapaia. E mamalo le aturu. O e pei au na silfia Amerik Samoa. O le company o Blue Sky na fuafua atu i nei o lau whanua. Ia lewa ola ma tupu le company. Ia o le ngata ua aluatu i le moto atua oil mano tutu tasi a Samoa. Ia lea fo ufifia le nganga. Ia ua whapenao na mawatala. Ia o se aso o le nawa ia solo lumana. Ia o le a tatala ina ai. Ia le la o le company al Blue Sky. Ia i moto le kuki o Cook Islands Blue Sky Communications. Ia o tasi nau tala fifia whapenafo i o na whaalawi loa le atunu. Ia o le whapenafo i o tala i lea lava vai aso. Ia i fuafuanga le alo tuele sunga le Pristine ma le company. Ia o le talaina fo i lea la tu ma oti o company o Blue Sky Communications i New Zealand. Ia o le telefoni e pe o na Saunoatu ai Sherry ma to laulawina ni tai au. Ia e pauale le whapoponga. Ia e mawhai le telefoni na ame sin koe te lua. E ola i nei, e ola i New Zealand. Ia e mawhai fo ina ola i Amerika. Awale i wha apea e ola i Samoa. Le ai o le la tau manino atu e le ola i Samoa. E le o se whapeo stulanga wale mwhai. Ona ese ia tūlanga o ala o sota inga o lo whangai nei ma le network o lo whangai Samoa. Ia a leo a patino ai na o Amerik Samoa. Ia ma New Zealand. Ia e whaifo e tu ai ia lau sen koe da leo la Amerik Samoa. E whangai Amerika pe a whapea te malanga atu i Amerika. Ia o ia uma fufuanga Amerik Samoa. Vai alo leo ma whangatau mori. O le whionga i le Pristine, ia mese whatu e a fotu, ia o le mātula iatu ma le tuwhine a Sherry, ma le awhenga ringa o ma Blue Sky. E mo mori whaatua le whaaftai ma whaamalo, lau whionga Kopansin, ia mese fwoi a tawhitolo lau whenga malo. Ta poinga fwoi le atunu o e a fwa mai on tupu, mai se ia o ai le lau telenga ma lau telenga, ia lau baua, ia e whaasiri ai o lau whenga ruenga ta poa ia le tua. Ma lo le whaitalo, ma lo fo i lang sua. Ia i me umalawa sa halo ang tuyen ni company. A mata mai le afi se lawi o iwa, ina o whaatua tala whaito o ni company. Ia lea Amerik Samoa, o tala fia na Waawi Polu, Waawi Cook Island, lea Waawi New Zealand. Ia, o le inga nai fo i le tua. Ia ona olona alofa mono na anga le i tau whaingas company na fuafua atu i nei o lau whanua whalisfulu man manu tene. Ia i alofa le tua nei aso. Nei fo i fuafuanga di company ia i whaiunga nei mai aso ma le alo atu le aso whanau o company. Ia i whapenao na ia i pelo na alofa tu noa. Whamanuia le tulu, whamanuia i on tangata anu ia i sinsili. Ia o si manuia alwa pe luma tau whainga nei company whaaftai so fua.